Aturi ba mugambithania munene Martha Koome ni bachumiritie kurungamana nwe bakimeneria bare bakwenda engatwa bariuria aregani bawe bamwekanya aritire Kenya ngugi ati guchukumwa ni muntu kinya uriku baugite rwangi rwa ugambithania rutibatere gutonywa siasa na Koome ni muntu uthithitie ritwa riawe kumania na history yawe ya kuthingatira uma neyota bobone yonde gwikitwe iromba kiri JSC kumweberia we na manjanji bangi bakoti nene gitine Muthuri Muriuki na aranirite nabo na gututumira riboti iji na gatukuigwa batwe tutegweretwe nontu mwana wetu Martha Koome aumite waja turi batwe turi arongina na atano ngina baba na ini aturi na kinyajore bamugambithania munene Martha Koome bara bachimiritie na kwithwa muno bakiregana miarire kwitana mbere ekwithwa akimumeneria kiri mandu jegi uritingugi bwawe ja mugambithania munene akiuga bo bamujija mturunga maira uma na wina urungika na oni ora mwije imwije mwana mweteke kwa na ngugi ona guita bwega ende bo bakona ate guita bwega itukubaromba na gitio gikinene the three arms of the government wantu ibakare rwangine rwao bange bakare rwao na baita ngugi bwega na atu gatugukuria Martha ukaigwa makitu inagwa marombe ni tukurombera na antu bange bakwenda kumuretera impeachment tutekuigwa twena imani na bono ntukuringana na ura tumwije itwije mwana mwari wetu mwaria uma kuringana na ngugi ria ae na ndikigi utuma kwa tegwita ngugi ura kwagirite imbi ni interest irio no te muntu ndene Kenya ukaya ugagiti no ntubaru ritho rura rurio na tamaa irio no to those people who are in the government they are looking for money na mbecha iriumagia taxpayers na thirikari tu nio attend that is the parliament iregita sheria na yona ndi judiciary to wane implement laws bakomba kuthinga tabira tugire tunturari twathia miradi imwe te kuitania na watho mantu yatiagira so batu tutemba utarani batu tweni baba CJ Martha Koome so that's why we are here katukumwira nendere wakiri bendere kuitangwira agirite no bakurukirie president wetu na nagote sasa baka be na tu citizens bagwe utebui amna bubu betho bakiregana na bara bakwenda nandi kureta rwaria na komiti takitine giki bakiugeje nandi ni bitina gushwirwa no temaitie najo na tutekuigwa tugwire tuthaira tukuigwa gya kwantaka tukaigwa nandi na kwibo bakwenda kumwimpeach mantu jo yate gutugwiria kyo gitumite tuthurana turaja turegana na mantu jo jario na tukamurombera muno nikenda mwathani akamutongeria na inyaba bakumwimpeach patikane amantu jau nontura tuije Martha imwekuru straightforward na mwekuru truthful ngugine yawe nena tenewe kububa kugeria kumubitina just give her a chance abirie tenewe arite ngugeja mwekuru tonora mwekuru inyomba gutongeria rwangirwa judiciary ye inakirite gitarine na monakine gwatiaria ugatiri agwa the presidency ketha gwi complain nacho na evidence ati judiciary ge usabote njikari ba madhiri ba thukangia miradi thirikari ija na ushahidi bou na tukemenya CJ nwe chairperson of Judicial Service Commission ngategera ibulika kwa na regular report para batari wothe ibombere kweberwa mala teka thuri na kura kaandiki ya mwandikwa ule waandiki kethea kathura wa para ba muthura bate muthura batiende gaitwirite ngugi na bwawe Muthuri Muriuki Uru TV mutirito kangangi.